Sis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bongere tubaye ikaze kandi tubaramutse maro Imana inshuti namwe bakunze bigaragaje kuri Sis Hope Ministry TV tubashimire kuri umudengeje kuri kirana ibiganiro tubashikiriza buri munsi buri kanya buri saha. Turagarutse rero turi muri tumeze neza ubona neza ko twaje twitiwe kugira ngo dutazire Imana turi kumwe na gwagwaruka ariko ndabibutse cewe ko ari protector king wizina nirirahinduka n'icyahinduka nzoza ndabibabwira kandi narabivuga riba ritarahinduka niko biba bimeze none nawe cyarahindutse watubwiye se urabona nuko inyuma ya kamera ndace ndi kumwe n'umugabo witwa Wizobi ariko kandi tabibutsa ko kurundi ruhande ndi kumwe na gwagwaruka reka niturebe turabanyoteza atari kibiganza turamukanye nabaje kudukurikira twango shalom 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 mvuze ngo tariki ibiganza canke mbori ndiba ngo tariki ibiganza twambaza Imana duheza kirahiki Yesu ni wangu
yongera iguma yongera iguma yongera iguma yongera iguma yongera Imana ni nziza Imana ni nziza Imana ni nziza Imana ni nziza Reka duhimbaze umwami wacu Yesu Kristo aho muri mu byaguruke niba ufite agakoni witwaza reka ugahagurukane duhimbaze umwami wacu Yesu Kristo amen Ije waundi ahoraga imbere yawe uzuye amarira garutse ngushima Ije waundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira garutse ngushima Ije waundi wahoraga imbere nuzuye amarira garutse ngushima Nije waundi wahoraga imbere nuzuye amarira garutse ngushima Nijewe waundi wahoraga imbere nuzuye amarira garutse wowe wankuye usone umbise gusenga gikwiye wamayizo nasabye Umvise gusenga kwanjye ungire bikwiye wamayizo nasabye Yesu we Yesu Yesu arapfa
Shimimana, haleluya. Wino mwinose Shimimana. Wino wino baririmbye igisimu wera, haleluya. Wino mwinose Shimimana. Dushima Imana, dushima Imana, dushima Uwera, dushima Umukama. Wino wino sengera dushima Imana, haleluya. Mwinose Shimimana. Araza bigenze neza we, haleluya. Araza bigenze neza, baririmbye araza bigenze neza we. Araza bigenze neza, duga ku musozi uhamagara Imana irakwitaba, duga nawe Hamagara Imana irakwitaba. duga ku musozi uhamagara Imana irakwitaba, duga nawe Hamagara Imana irakwitaba. Hamagara Imana irakwitaba. Imigisha yawe imigisha yawe urorosa urorosa imigisha yawe hezagira Mana Ore Mana Ore Mana wiyubahishe ese ya Yesu uranzigamira igisiba canje ntuzugitange uranzigamira igisibo canje ntuzugitange siko nagwana intambara 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 ntuzugitange Yesu uranzigamira igisibo canje ntuzugitange siko nagwana intambara ntuzugitange na Dawidi yarayigwa intambara Sawu yarayigwanye intambara na Dawidi yarayigwa intambara Ayobu yarayigwanye intambara n'ubu ntacyo ndiko ndagwana intambara ntacyo ndiko ndagwana intambara uranzimagira igisibo canje ntuzugitange siko nagwana intambara ntuzugitange Yesu uranzigamira igisibo canje ntuzugitange siko nagwana intambara ntuzugitange na Tarisisi yarayigwa intambara na Piyaniste yarayigwa intambara Kamera nawe yarayigwa
intambara ntuzugitange nsanzigamira igisibo canje ntuzugitange ndiko ndagwana intambara ntuzugitange ndiko ndagwana intambara ntuzugitange ndiko ndagwana intambara ntuzugitange ndiko ndagwana ntuzugitange ndiko ndagwana intambara ntuzugitange uranzimbagire ntuzugitange ndiko ndagwana intambara ntuzugitange nsanzigamira igisibo canje ntuzugitange ndiko ndagwana intambara ntuzugitange hari icyo wakora mana bigahinduka hari icyo wakora mana bikagenda neza we hari icyo wakora mana bigahinduka hari icyo wakora mana bikagenda neza hari icyo wakora bigahinduke hari icyo wakora mana bikagenda neza hari icyo wakora mana bikahinduka hari icyo wakora mana bikagenda neza waduhetse ku mugongo wawe mama uduhisha mu mababa yawe waduhetse ku mugongo wawe mama uduhisha ku mababa yawe waduhetse ku mugongo wawe mana uduhisha mu mababa yawe mana arabaza
Praise to God. nuko rero ngo Nowa yari yababuriye baranga kumva imburi birangira imvura iguye amazi abanza kubanyegaza arabatekeza batangura ndavuga mukavuga amazi amaze kubarengera batangura kugenda baracwiragira bati none reka urya nitonto urya nitantine twugururire ariko no barababwira ati reka sije nugaye mu marayika niwe yugaye ndizereza ko ari cyagufashije bivuye muri zino ndirimbo nawe umenye uruhande urimo nimba rukuyana wene ugira ngo ebana muhero ni waza ntuzogene kudodora je usanze nishikiyeyo ntuzombaze ibyo bango ninda kugururira ikareke warihi wewe ntavyo kukugururira rero je bashitse ndoshika nugara ariko baca bangira umusi timwicura amwasha akadotora neko cyori twari kumwe nuko rero karagaciyemwe ariko mu nkundire ndabashimire mwe bw'umwese badukurikiranye ariko dushimire na none garuka twari duteramanye dushimira Wizobi nawe yari nyuma ya kamera ikananje nishimire maze iminsi ndiko shimira bari nanje nishimira kandi ngo ntawabucumze yabwimye nanje nyene nkaba nishimiye ariko sinishimye nuko reka dutarika ibiganza rero ngo Yesu yateritse ibiganza hizegira intumwa carigira reka dutarika ibiganza tubasezere duce twigira tuvuga tuti bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.